So pite ndam jing uhinam tunin zong thusim khat anangai ki taw hitin thusim in ngai diu chu a hi le so pipau tangpa Minneo vin ahin su Tunjong kahin lungsit jing dalai e kiti a hi tun anangai pan ki taw hite golang hin khu manjong hi anom hle nan hin la iloi le paite in chale naw nei kamta hi je achun iche do na josi achun golang kul aki hi ji je achun za cha zong aumji hle e hin la golang hin khu kahin man tilai a kanalung sit masat pen elina in eina tipna anapal ke ta aji achun tu chena hin kalunga amang theipun phungdang chang hit jeng jong le kinwang ama koma kakitip na palke ding ka gel thei poi tu chenin jong kalong si jing nalai e hungkile lo ding hit jong le pha chi sa ho hlangai na in ka timin mi mit mu achun officer khat ki hi hen lang jinei pha ke ta jong le jinei ding ki tiwang chu ka gel thei ta poi ni khat office akuna ka security hoto ki huila a ka china wahin dangcha a ume ka tiwin dukan khat achun cold drink ho choding achun kalule numei khat ana to e anung lang akuna ka vetle ata sapu chu nupi a hi khe pai jing the in ata sapu dan ho chu ka het kha mi abang the e ka security la a ka son mama khat jek chun cold drink umlo homo ti ado le aume ti to ko ma ahung ki he a ehin vet na chun kadip aki chomjing in aman zong mit dulla ma chun ehin ve e kata san thei mong poi hilai mun na dukan neu cha a aum ding chu kata san thei pun chupanga mai hlele mingo ta kalungsit elina chupanga voso ki khial chu kamina kamuwang achun kata san thei him him poi phungdang chang hit zong le kadip adam hle jing e hopi ding chula ha sa kasama ma jing in ka hopi num le bang achun phat chi sa nun lui khan kho a en again thei sa na ho ahung lang in lunga lang lo din ting cheng ahung lang in ka pau do thei te pon ama jong apau te poi ka phone ki call chu ka za phat te pon je ngin sir phone agingi a hinti achun ka king khangin ka vet le ka nu in a hin call chu kamun he no kaung tai ka ti achun kathil cho ding don talo chun kachi pai pai tawve in ka galuna chun ka ngoi de jing in kanu mai a ki pamel pujing keiman hichini chun ni dang bang lo hi la chun kamai su aki hialin ka pau ta poi ka thun thun in lumna chung achun ka ki gel den tai kathil mu chu ata ai mong mong hinam elina dingin aki hial na lom lo betin kele ke chu ka ki dongin angol ka bang den sing e hetman lo wachun ni hlum do tan kanu in nanaw buhung kini do tongo boy tia in ko wachun kaninga poi ti ding chula nup ka sapon ka che in them khat ka ba ham ham e kanu in ipinati ham tu ni namai so ki khel the e nadam lo ham le tin e hin dongin kinjong tuni kathil to ho apon chan ka sei pi tai class 11 ka simlai ta hi infara kona sisipur a sienpur a 11 simdingin khongdo tan munchuma simdinga kaki gel wang achun insung ha asa je achun sisipur lang chu kainung del zo tai admission ki bor chaita emergency ki tupta hinla mitha ki ji achun kalung aniaw hleen akham khama chun khongkai do e school program ho jong aza zat omjin competition ho jong omjing e koima to kwa belo ki ji achun nidang aka boljing break dance hip hop kana thip na ho chu koimat a hido pon kamis no uvin ka thip de du ji achun aban dance competition a zawding achun e hin thlengin a hi le ka classmate ho chu achuti nui den tawin keizong kathang atom walin practice kain bol pantan hi chun competition ho jong ongki pantan ka thei top so a ka honglam chu koima aham tapo e chuti vet den jing on ong ki chai a result ong ki pona chun koima gin cha lo wachun ke chun first prize kan ki san tai hi chini kho akon chun mi to khong ki to jep jep tan school kai zong nom jep danin ka he
hoilang langa kuna hong ki kai kho mu tam numai tam thim khat hong ki zolu duvin hung dai le uvin a hi le ke jong ka yau za in numai chan na he lo ham walbe set hi win tin ka pho thi mi hinla a kho si che abang ki uvin ala uwa elina kitinu di set chu alang thimin chan chu kamit ati le jing e ni kho ong chi in a hi le school sports ong nai tan ki ho so chun alam dingin ke HUTN ki tawwi ka den ipi kilo dem kong ki zil pan tawwi ipilung ahin gel kinu hitam pir a lamding an tikit tawwi kong ki vet to ule ke dinga chun elina ain thleng do kit tawwi kaka nom dan chu amala ki chom leu kit dan chu ki pa le ti dan hi honunga ipi hungti de hamla ki hello ama sa pending achun khut ki to dingin ahin se uvi ka khut kasip cha khe kada sa ka khut ehin lui do pi chu vetnadi ka to molive hite himo achun first day practice aki chai tai nihla ka kichil zawa hin whatsapp ka lut le number ka lo khana ko na hin message som nilang pi ana umin kasim le het kha ma dan achun hopi a profile ka check le elina an hikine khatve ka reply le 5 second ka achun hin don but chat jing in kalung thima chun hi chinu wang hin ka chunga boldum khat anei eti ka ki het tai kin jong ipi aka gel hiding ham ka chu text dan le ni danga pungku ong hi le na hai ji pa chu pung khat langin ka imo pe me practice part ong hitan second day ni wang chu them khat kaung ke zep thun tai dance ki ti chu ki koi pha jong umji mong hi je chun alo thilovin kaga koi ji na hi le ame sew kit ji e helman lo wachun gole pai danin kong umdo hlun tan a hi le ni hla si architect song chu duty khat ong hi to tai le khasim ombe se tapoi ni khat hi aloin mai khat hin ehin kovin ipiha kati le elina enthil khat casino me ti chutin eida thamang zel in nihla a elina ka do le ma hi poi mo a mo pau ai bove atikit ni hi chin nihla e hin text dan bang chu nidang abang tapoi do ding chula nop ka sakit hi in lungsit na nei ta chun e hopi in kaung ki gel gele kin zong lungsit na khat kai nei do tai hi chini ki ka achun kloi pa je ngin elina zolding achun e chuti sei jing ke in hi le kin zong nihla achun ka sei chop jing tai elina kahin lungsit ne ka ti le message chu apa a jing in hi chinain sei ding hi phar ti chan kanga hi tin ei don bonen akipa chim thei te pon ima ei sei sa man hi be e hi chinia ko na chun lungsit hin kho kiti chu kahin mang pan thun tai dance practice chu ke ni ding achun chance ai jing tan pha se in ka ki wop jing thei lun e ama ho hi mi ho sata adei zo si nei zo hi jiwa chun anopna umjong le ama to ki ngai hi ke tin za chat na ta kha hi e every week in give khat ap jing in sangkhol tuka ama in ap do jong chu izat nam khat athling e class 11 kain chai uwin 12 simdinga ko mo hitan kum khat ling set chu ki thla kang lo hi la chun kom khom jing thun e board exam la nai jep ta lekha la kisim khalo kain ko ten boarding a umdin ein sei tawin phone ka choi loading hi pha na chun elina in khat ai hin cho pi in iki ho ma jin thun ding a hi tin ai pitai lekha sim cha ya ama to keu ding bo chu kanga lel jing in nidanga kana muda penu chu tun ka ho pi lo le kom thei ta poi nisia skula ki mu to jong chu ka khop thun ta poi ka ba dei ni ong thung tan bazala ipui do in ka bek dim sian in ne thei to von tampi ei cho pi e keila ki phatlam nan ka dim tan ama lai pin dei bm ticket ni aphatai tin kong kilel hun tai kapa ba dei ni kho a hin in langa ka chi do in a hi le ajing ni kho hi ama ba dei ai pai ki ni tuni kapa ba dei a hi in langa ka chi e ka ti le alung hang za in ipidia ne he sa lo ham atin hung do lo yen jing ke ba dei a hi tin e chu ti han khum tai kapa ba dei ni kho a loading lat nom ka sapun kalung sit pen ama lung han sangin ka tin more aku na chun sisi pul ka del kit tai kagal hun le ipidia nong ham tin ai hopi kinin nei ko zia khong he ka ti le e eng ho
pantan ka khutna gift ka cho chu ka pi in ke zong ka hla siwalin in lang ka kile kitai nila anne zuwa ka ko le pick up tapon ka tek zong le e reply tapoi ka chunga lungnum lo hi chu ka chen tai ka pa ba de zawro zena ka po to zong chu ke dingin la sit na bep a hi tai aloi nu ka kol kin in a hi le jingni khu a kolkata a chi ding ti thu chu ka jacket tan e het sa lo chun mo ka sa in ki sei le ama zong aluhang sa hi je chun no mo sabe minte ka ti in ti be in kom tai lakil le exam ki panding a hitan ke zong chom khat ama gelo hilin lekha sim nge ka ti wang achun a hi thei phoi ni khat hi ka kol ki le ain pika min aham dan wang chu alam dang hle e alung han ka je achun bang pha ka ki tho tul hun tan whatsapp status ka vet le pasal khat to ki post chu kan mado tai ka text le e hin reply no chu kalung an la in hin la ka he thim ham ham in alungdam ka nga ki tai pha le ni kho ong char chalin exam ho zong het kham kham chun kain chai taw ve exam ka bol sung wa chun ka keu khalun poi kolkata apat ong kile ni jing in zong e het sa pon milung han lai ta hopi kanop lo zia chun ka tho ham ham e exam chai ni a hin kovin ka chi le ngaidam athumin ngaidam sa na hi tin lungsit phut det na ka hin nei kil hun tai nidang bang achun wang ka keu khalun poi ke ding in phat anei hlom zep zep tai exam chai a hin kolkata chi ding a hi kitan kalung ahel the jing e ama zong chuti ma chu a hi zia chun ka thamonin nanga dia jing ding ka hi lungniau hi en ka tin ka thado tai kolkata alhun ka na hin ka ko le pick up tapun achi masat bang achun aki post pi pa to chun alim thun chu status adim jing en kin zong koiham te akadong tai e hin don butwa pon ka do ki le ka ute a hi ti bo se in aban e don put ki tapoi hindan aha sep zep jing e result ahung out tan kani gel huna chun first in khonglun e congratulations kaga tile ka message avikit tapoi ka ki pana zosi aleng mangjing e admission bol na ding thu ho ka tong kin in a hi le e hin reply tan aman kolkata a kaidan ding in aki seitan keiwang insung gen thei ji achun dm college sa kan ki bol tai master degree wang ama to sim khom ding ka dum hle e Instagram ho al alim ho ka vet le single aki post na ho ka mata pon ka sei jing pasal pa to about chun aki post jing tan a caption ho ka vet le hi chiwang hi adi tapoi ti kain hedo tai July 23 ka ba dei ni khong hlung kit tan hi chini a hin a south hi pen a hin message ka ji in hiana thu ka sei tai kalungin wang apazo poi hi ti chan khoi phalowa chapang bang hin kho kaman lai a lungsit e hin musa to a hetman lo wa leng dang eisan sanwang kancha ki bol na ding in zong ka tei poi ka hian tai ka ti ta wang achun kalungin amil thei him poi hi chini akun achun ke zong ka lekha sim na lama ka ki ha bolin e lungsit te hi zong le ni khat le wang ka lungsit hin he thim te in te ka tin malam dingin ka ki ha bol he tai ba ka sim sung mongmong achun numei ki ti mongmong kalunga am thei tapon ta sana zong ka nei poi lungsi na thu akisai ging popo le ka deep adap lajing e nunga e hin dei zong aum nai hin la kalung thima elina en e eng bol no ho ka to ki ding dan in ka ki gelin ka ki gel thei ta poi graduate kong hitan graduate level la government service so kat pha chan ka apply in a hi le wang phat ta chun education department na to mun khat kan ki mutan mi ding in ima hi zong le nulepa nopta a sa na phat ong hlung tai ka ki pa le jing in tu hin elina to kilungsit na la hileng itapangin anom ta dem tin phachi sa ho ka thangai le jing e tun abul langa nung chi ki taute kalunggel he chan chu hi ka sei thei khosung mi ho ka do le le ajinei zo kum khat vela chani nai lo a ajipan ada tha hi tin ai sei pe e kalung adongin alang khatna kalhasit no chu tun lungtup morsona phat a hi tai ka ti ai nei puin ada tha chu no mo ka sa le in hin la ke tin lampi tha ki hong abang e huimu dia jong ka phal lo elina en tunia ne ding ki hola
dukan neu cha sunga atu chu ka gele kalung thima in khuti nei a ipitia hibang in neu cha a hi umna him tin kadong ji e hi chi dukan achun ka chi kit in hi le Elina mama na to kinin kinjong koima umlo ji achun ka hopi tai Elina ven ka hinta san thei poi na jinei thu jong kan za kha lo hi hinla tun kamule kalung thima nun lui khan ho ho ong lang kinin tu chen in jong ka hin mil thei poi lengdang sang ding ka ti wang in nang tailo lungsit dang kanai nom poi keding in na lung ki khel sa hita jong le kedin abang na hijing e na vai ge nai poi elin tun jong ka hin lungsi jing na lai e ka ti le akam ka dan jing in amina konin lun hli hong long e ka vezo pon ka thi pi in aman jong hin se e umon ka khial na zo si ni ngai damin ngai dam changzo lo hi jong leng tu ni hin ngai dam na ka thum e kain khone sa hi lo ham epidia hi te achu na seina lai ham kapa hoina zo si achul tai pha chi sa bang a pa thei kit kai ta poi kiletan nanga din ke hi ima ka hi poi nunga thingsel mi zat ham khanin nanga jing e atul sa ke chunga lunggel nei ta hi in chi tan tin e hin don bonin kinjong ka se be kin in elin nunga mi asang zai nom jong le kalung thima kan tulut sa le anapa do sa nang tai lovin ka hon le beng bit zo ponte tu chenin ke din na chul nai poi hungin chi tai ti ka til akap dan tai kinjong je koma gari an start nen ka tin a khuna kamanin gari a ka puilu tai in ka galhun le kanu in e hin ve in gari a kona Elina kahin kaido le kanu in amu achun akipa le jing in sung kalut uvin kanu le kapa in nihla in sung tulibe ho chule pastor pa ko thlonin kitchen na kin thing chu in mai achun emergency then in kamang uve midang mit mu in vet se ta hi jong le keding in wang kahin khu a ki pa ni pen hitan pha sot pi akuna kalung tup chu hi chini khu achun kamul so tai nihla ki khen zawa hin ka box akuna ka kilung sin masat lai thuna give ap ho chu aban chan kala do in a hi le avet chu alung hel the jing in na koi sot na e atin kinjong ka koi sot ji atu ni chana kahin hai mil lo hila tu a hi nangjong ka koi lut kit di na hi chume ka ti le ang nu in zan sot nung ge chun ka ki dai dai thun e chom kha zawa chun ahin sei kin in umon thingle lo na bangin don tha thei kit hileng kapa tong lai hi nang ding bovin na phaldo tangina ka kinip na be nung sanga jong hi bang lungsit ane hin musa kit hi keidin kahin na ki be na hi ka don but kinin naw ni na yang bol no chu keidin kal se be na ana hi e kana tho no tun aga ke bovin kamupui hi chi zo si hi na lungsit kana chanji hi ven tun jong kahin lungsit jing na lai e hi chini thla ko na chun lesit mihim het pi in nu pa hin kho kan manglun tai thusim akichai tai thusim hi ingai no mole lungsit ta in like share subscribe in bor pi chi kit diwin kain tim su ke kit uve